Reka twongere tubasuhuze ndetse tubifurize gukomeza kunogerwa n'amakuru yacu ya Igika Rwanda TV. Twagarutse nyuma yuko mu gitondo twe twabagejejeho inkuru yuko ingabo za M23 zamaze gufata umujyi wa Goma ndetse zikaba zamaze gufunga ikibuga cy'indege. Kuri ubu ngubu amakuru agezweho nuko abakozi ba Loni batangiye guhungira mu gihugu cy'u Rwanda. Abakozi b'umuryango w'abibumbye Loni barimo n'abari mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC bakoreraga i Goma basabye u Rwanda inzira ku mupaka wa Grande Barriere kugira ngo babone uko bava mu mujyi wa Goma uri kugenzurwa na M23 berekeza i Kinshasa. Ni nyuma yuko izindi nzira zose zashoboraga kubakura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zamaze gufungwa n'umutwe wa M23, harimo inzira yo mu kirere niyo ku butaka. Abo bakozi bari kumwe n'imiryango yabo. Intambara imaze imyaka mu burengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko yafashe indi ntera mu minsi mike ishize ubwo M23 yigaruriraga imijyi myinshi kugeza kuri Goma ifatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu ijoro ryo ku cyumweru tariki ya 26 Mutarama, imiryango mpuzamahanga irimo n'umuryango w'abibumbye yari yatangaje ko abakozi batari ingenzi bagomba kuva i Goma. Mu gitondo cyo kuri uyu 27 Mutarama 2025 abakozi ba mbere bageze mu Rwanda bakirwa i Rubavu. Bamwe bakavuga ko batazi neza ikiza gukurikiraho. Umwe mu bakozi ba Loni abinjiye mu Rwanda yavuze ko ku mupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta bashinzwe gucunga umutekano w'umupaka bahari, ku buryo nka haca imodoka hari ingufuri. Didier Tebonge umaze imyaka 10 ari umushoferi wa Monisco yabwiye Igihe ko mu nzira aho banyuraga babonye abasirikare ba RDC cyangwa se abitwa nka FARDC nko mu bitaro bikuru n'ahandi. Ati mu gitondo ubwo bari baje kuduherekeza twagendaga twendaga kugera aha, nta kindi twabonaga uretse abasirikare benshi ba FARDC. Aba M23 ntabwo nigeze mbona n'amaso yanjye. Mu mihanda nta kibazo kirimo, ntabwo wabona abasirikare ba M23. Uyu mugabo yavuze ko ku mupaka basanze hari abapolisi gusa ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bamaze kwakirwa mu Rwanda n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka harimo abakozi ba Loni bari guhabwa urwandiko buzuza ruriho ko bavuye i Goma bagiye i Kigali. Urwo rwandiko buri wese ashyiraho amazina ye n'abo bari kumwe. Tebonge yavuze ko batazi neza niba bakomeza kuguma i Kigali. Ati dukurikije uko twabibonye, imiryango mpuzamahanga ishinzwe ubutabazi yahawe inzira yo guhunga inyuze mu Rwanda kuko ntawe uzi niba intambara ikomeza cyangwa ihagarara. Natwe tugiye kujya i Kigali wenda tubone kwimukira i Kinshasa. Abubakar wari utuye i Goma yabwiye Igihe ko ijoro ryakeye muri uyu mujyi ibintu byari bimeze nabi kubera urusaku rw'amasasu menshi. Ati i Goma byari bibi cyane mu ijoro ryakeye, uretse ko nge nagiye gucumbika mu nkambi za Monisco, ariko naho twari turi twumvaga urusaku rw'amasasu ndetse ukabona umuriro mu kirere. Mu gihe twazaga twabonye abasirikare bataye intwaro n'imodoka z'intambara zatawe n'ingabo za leta ya Kongo. Ku wa 25 Mutarama M23 yari yahaye ingabo za RDC n'imitwe bafatanya irimo FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi n'abandi bafatanya kurambika intwaro hasi, ndetse nyuma yaho itangaza ko ikirere cya Goma gifunze kuko gikoreshwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kuzana intwaro zica abaturage i Goma. Abubakar ati mu mujyi nta basirikare ba FARDC bahari, bose batangiye guhunga. Mbese ubu nta basirikare ba FARDC bahari. Nyuma yo kuva ku mupaka, abamaze kwakirwa mu Rwanda bagiye kwerekeza mu mujyi wa Kigali, aho bose bahurira kuri Kigali Pele Stadium, nyuma bashyirwe muri hoteli zitandukanye mu mujyi wa Kigali. U Rwanda ruratanga ubufasha bwo kubakira no kubageza i Kigali, hanyuma ibijyanye n'amahoteli n'ibindi byitabweho na Loni
byitezwe ko nyuma bagomba kwerekeza i Kinshasa. Ngira ngo mukomeze kunogerwa n'amakuru ya Igika Rwanda TV, naho twebwe nitwa The Fresh turakomeza kugenda tuyabakurikiranira uko agenda akurikirana.